Ayinanga vele mina guys ngiyavuka 6 lapha ngithi akhe ngipopole le apartment yami 3.5 million ukuthi isajame kahle na. Hayi no yona isamile insizwa ifikile izivunguvungu namathonayiro zami kuyinyakazisa next ukunyakaza. It's been more than 30 years ijame netho. Namdala ngagcina ukulala ngapha amadlozi wamazazi angihama ade khona ngathi ukhohliwe la ubuya khona. Seyize yaphenduka ne-store room yes before amadlozi angihama ngathi yazi nathi ngihlabe phansi ngedolo ngibonge kuNkulunkulu. Kube bengiphethe isnefu nempepho ngisale ngiphahla nokuphahla khona lana kule apartment yami mara manje ngishaya straight kumdala ayuzabadlulisela umlayezo. Ngizizwe sengingena emoyeni lapha ngizizwe ngathi ngifuna ukukhala ngathi eshazi nathi ngisukume ngiphumele ngaphandle fast baba ma ngibona ngikhala ngangithethisa ngangibuza ukuthi ngayibona phi indoda ikhala. Phela thina sikhule bathi indoda ayikhala namanje ngisayebambile lento leyo vele uma indoda ayikhala uma ufuna ukukhala hambe ukhalele etoilet imagine so indoda ukhala phambi kwabantu lapha angeke bakuthathe serious shem sebangamane basho ku social media ukuthi no madoda khalani no ungalingi mfowethu. Niyazi ke mos ukuthi baba makakhona hlezi kusetshenzwa kena lana ngithi bekathi sibuthele izitina lapha ngathi yazini mina mdala ngcono ngishaya spring cleaning ngapha ekamereni lami. Ngize ngakhipha nombhedo ukuthi vele ngishaya school phela bese sekunikwa negundwana nyana lamagundwana yazenzela ke kulamalanga la eroomini. Ngithi ngisasebhizi ngokuklina lapha ngizwa sekukhala amaharafu phezu kwendlu ngithi ngiyahlola ngithi mdala kanti sikhiphani manje. Ngizumdala athi no mrana nami ngiyazi ukuthi umkhukhu loyo uthanda ukukhulisile ukukukhulisa wona mara nje sesifikile isikhathi sokuthi siwuphuze. Asho ngidose iharafu nami ngathi yazini mdala sukubethe phasa ngalono nama-memories amaningi khulukhulu mara yazini ezinye izinto you must let them go. It's been more than 30 years umkhukhu lunumelana yasesikuyoba snacks lana ngithi ma yabona mangabe ufuna umosha imali yakho thenga la wardrobe abo my friend etown emfana lena mfana wangathi uyayishifta iyawa pheka njengalena manje kuseyenza asiguqanga nokuyiguqa sivele sayishifta kancane yavile yatsheka immediately yazini umdala ngiyasola manje ngathi lento leni okuphula lo mkhukhu kudala iplanile ngibone nge-truck seshaya reverse immediately and uye lona bekashaya mura kakhulu ukuthi lo mkhukhu vele uwe fast ayi ngiyasola yazi umdala ufuna ukuyenzani bafethu ufuna uthatha la masenke lawo uyakha ngawo isibaya leni emaplazini phela kusiyoqala thatha amasenke uyakha isibaya sezimbuzi ngawo leni emaplazini bheka labo sesilabo bebafikile bathi bazobhukha for a weekend kanjalo nje ngaluza imali umkhukhu sowuphansi yo we and ngapha ngishayekile nokushayeka phela kuba umkhukhu bowusesekhona bobubhukha ngithathele imali angisho kusasa ibirthday yami ngiyozitika kamnandi ayiluza kanjalo ke 15,000 yokuspoila ngebirthday phela labo sesibebofika Friday bahambe Sunday ngelanga charge 5,000 kule apartment le ngisaba bazi ukuthi iswisa umkhukhu nangumali mami lapha avela ngebhakala isha amasenke nezinsimbi ngithi enozikhiphani bathi ungasabuzi hlisa nangapha lezi insimbi zakhonda zisindi zithi gom cake yes sesumuntu yolala idini lakhe libhlungu namuhla khona nangapha netruck aseligcwele lapha eyinethi ngathi izulu liyeza yiko sekuvalwe ngamaplastic lapha kuthi lo mbhede wami unganele and baningi bebangicela umbhede ne-headboard unfortunately ngikhonanga ukuba pha wona angisho guys nginekhaya leni emaplazini manje ngiyozincengancenga ngawo khona nosithole sekafikile lapha kuduma ama-grinder strong ngisho niyamazi ukuthi naye omunye umagayva nodi last bekalapha izimbuzi namuhla ubhizi ngama-grinder usathi ubabazi usithole ukuthi uzenza umagayva nangi nomali mami lapha sekamete izinsimbi usathi usamete izinsimbi nangasekatshiselela lapha ayi lana zizobuyela into yakhiwa lana eyowale lo muntu ucabanga ukuthi ama-econ la ngapha nezulu yafetheza izintambo zegezi zigijima phasi umuntu uphethe umshini wokutshiselela ayi yazini umuntu ofuna ukhoma ukuthi isuwasayidi ngiyambona hayi nobaba mbuye ngibamba ngesurprise yangempela lasithize ukuthi umkhukhu washo kubuya izinsimbi lapha atasakho umthunzi nethi khona lapha kunomkhukhu khona usho kona ukuthi umdala ukhathele izulu langezi-31 phela ngezi-31 sihlezi sithi sidisha ngaphandle izulu livele line strong usigcine sesilele ngiyakhumbula ngisho bafethu ukuthi when you use the link and promo code on my bio you'll get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25 just click the link and register kwazi bani ukuthi maybe kusasa inhlanhla yakho njengoba kuyibirthday yami ilanga lakusasa ilanga elibusisiwe kakhulu bafethu kuzalwa mina indodana kamthweni undalo uhadasi isihlange sakhanya enrabeni mfazi amabele amade wamuyisa umntwana ngaphetsheya koligwa neligwana mfene ezimabutho ezaflathela ngokushinga kwelanga nangathoma ngithi ngizitsho kuphelela ibongozi ekhaya madoda kutsho kona ukuthi ivlog leyo kuthatha 2 hour 30 minutes athi ngizibambe lapho mina undalo uhadasi.